Juah-juah mo banta karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang dekat merlolo ate ngodiri. Buiding kita berjumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukultan keluahanen. Bersodip mu kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale Bapak nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami, teketegu-tegu mo kami, iba gesen tendim simba dia idi, iba sukuten endah. Amen. Renungan ta sedarian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, si permasih ate. Si bagian idok lapihan simba dia, imosi tersurat di Markus bin 2 ayat sada soh ayat 10. Janahnat si bagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat peduaken si mendok. Masih ngo atengku midah jelman terem endah. Enggo telu ari kala i rebak deket aku. Bagian dari odalot pangan kala idi. Bekita karinana siniku kelengi kami iwagesen Yesus Kristus. Sadakatika lot mo sadakala penyiar radio i Amerika mengkritik kala Kristen. Ia memperoha-rohaken bakune Kristus i balik lako mengangkat ruasna. Ia mendokkan perkilaus jutaan jelma si kipercayai si perluap imo memakin dunia merandal. Imo memakin permasalahan marang pe persoalan i tengah-tengah masyarakat. Penyiar i menjalo surat-surat merisikan kecegon marang pe ancaman pembunuhan kalak-kalak Kristen si merasakan cioni ukur. Respon negatif si ia terima memakin sa yakin kumerna duniaen makin mendena mela odalot manusia-manusia sidom merceguate. Sadakatika bueng kalak mengikuti taba Yesus nalako mendengkohkan pengajaranna. Masih ngo ateku midah jelman terem endah. Enggo telu ari kalai rebak deket aku. Bagian dari odalot panganan kala idi. Bagimo idok Yesus. Oda ia memperdulikan ne ka di latar belakang kala idi. Deket baku ne respon manang penjalon kala i. Ia memahan kala toko mendena deket ibre kala imangan. Kumerna enggo melehe. Yesus diresponi situasi en merkiteken maseh ate. Oda karinan jelma mewegeken marang pe mendengkohkan pengajaran Yesus janah geut menjalona. Mercego ate taba Kristus dak tongolot. Bakune kita anggapi marang pe siula kinola balik mercego ate taba kalai. Tengen mo kala sidom mermaseh ate deket undang mo kala nalako mengakapkan keleng Tuhan ibas diri tanai mersodip mo kita. Ale Bapa nami sini sorga pergegoi mo kami nalako mengkekelengi jelma si oda mengkekelengi kami ibagesen gelarmu Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi darien ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan beahka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, rebak YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana, juan-juah mo banta, shalom.